Profesor Radman, ste molekularni biolog, genetik, laureat brojnih međunarodnih nagrada i priznanja za znanstveni istraživački rad. Ste isto član Francuske akademije znanosti koju je čast dosad imao jedino Ruđer Bošković, koliko znam. Uz to ste i član brojnih akademija, eminentnih stručnih svjetskih asocijacija. Imate zaista veliku međunarodnu reputaciju. Kako ste se opredelili za istraživanje područja mikrobiologije i genetike koje je u samoj srži istraživanja 21. veka? Na početku se nisam bio opredijelio za to istraživanje, nego za biologiju, specifično zbog biologije mora. A evidentno je zašto, jer sam skoro rođen na moru i sa mojim ocem sam provodio 1000 sati u ribolovu na moru i ronio sam puno, bio sam i ostao fasciniran s morem, tako da sam sebe zamislio kao biologa mora na ovom istraživačkom brodu BIOS dole u Splitu. Međutim, na samom početku studija, 1962. je pala Nobelova nagrada Watson i Cricku za strukturu DNA i te iste godine, istovremeno, i za strukturu proteina. Perus i Kendru su dobili za strukturu proteina, Watson, Crick i Wilkins za DNA. I kad sam čitao o tome, o čemu se radi, da će se život moći vidjeti, upoznat od svojih nekako izvora, od molekula, od nekih tekstova molekularnih, a ne samo promatrati kako je sve to lijepo, interesantno i promjenjivo. Mene to toliko sam se upalio. Već prve godine, dakle 62. je propala moja karijera biologa mora, što je možda šteta, jer umjesto da budem fino osunčan na palubi broda, ja sam se uvukao u laboratorij. Ali intelektualno je bilo fenomenalno i ostalo fenomenalno interesantno, fascinantno. U svijetu ste postali zapaženi, zapravo dobili ste svjetsku slavu prije otprilike 3 desetljeća. Kad ste križali 2 vrste bakterije, srušili ste genetski zid i otkrili molekularni model novih vrsta. Možete nam nešto reći na kratko o tome? Vidite, da ne bi ispalo jako akademski, život traje skoro 4 milijarde godina. Dakle, to je jedan proces koji je uspješniji i robustniji nego išta što mi možemo zamisliti, a kamoli uraditi. A radi po principu da stvara ogromno bogatstvo raznovrsnosti i time osigurava da šta god se dogodilo, pa makar izumrlo 99,9% vrsta, da ona 0,1%, da je to još uvijek 100.000 vrsta, da će život se nastaviti šta god da se dogodilo. Mislili smo kako je život u kipućoj vodi nemoguć, jer su naši liječnici sterilizirali u kipućoj vodi šprice. I niko nije htio gledat u gejzire u kipuću vodu, jer se znalo da je to sterilizacija. Sve dok tek 80. godine jedan kolega Njemac nije pogledao i našao masu bakterija koje tu rastu. Onda su se naše bakterije koje rastu u ledu na minus 20, 30 stupnjeva, dole kilometar u ledu. I znate što, filozofski ovako, za nas dobro je to izreći. Kad bi ja mogao razgovarati sa bakterijom koja raste u kipućoj vodi do 120 stupnjeva mogu izdržati. U momentu kad se adaptira život na te uvjete, toj vrsti su ti uvjeti normalni. Ta bakterija bi rekla, koja živi u kipućoj vodi,
i koja se smrzne na 37 stepeni, ako ju dovedem tu, ona je smrznuta. Kao da smo stavili normalnu bakteriju u frižider. Ona bi rekla, vi ste ekstremofili. Vi ste psihrofili, kako bi se reklo stručno. Vi živite na groznim hladnoćama od 20 stupnjeva. Jer se ona adaptirala. Jednom kad se adaptirate, možda je to tako i politički i psihološki, jednom ako ste se stvarno adaptirali na to, više ne znate da su tu bili grozni uvjeti. Može biti ropstvo, može biti zračenje, grozno, može biti bilo što. Jednom kad se adaptirate. Zašto to spominjem? Zbog toga što je za razvoj raznovrsnosti potrebno nešto što je politički nekorektno, ako se kaže. A to znači barijere. Ne miješaj. Jer kad bi se geni miješali, da su od početka sve vrste stalno miješali gene, danas života ne bi bilo, a ako bi ga bilo, bila bi jedna jedina bastardna vrsta. Jedna jedina vrsta. I kad ona ne može proživjeti nešto, život se ugasi. A da bi život stvorio milijone vrsta, treba kao ovo stablo, treba da grančice budu izolirane. I tako dolazi do raznovrsnosti. I onda tek, ako imamo raznovrsnost, onda možemo u homeopatskim dozama imati što se zvalo cross-cultural fertilization u kulturi, cross-kulturna fertilizacija, uzeti elemente različitosti s jedne i s druge strane, pa praviti mozaike. Ali ako nemate različitosti, nemate od čega praviti mozaik. Dakle, različitost je zbog toga što dugim procesom dolazi do izolacije, do nemiješanja informacije. Obrnuto od globalizacije danas u kulturi. I dakle, kad smo svakog zanima, naravno, od Darwina, gdje je kako to nastane dvije vrste od jedne. Pa mi smo pokazali da je to jako lako. Naime, sterilnost, zašto konj i magarac koji tako sliče si, zašto su različite vrste? Oni daju produkt, to je mula, ali mula je sterilna. Zbog toga što je njihovim kromozomima zabranjeno da se spoje i da prave mozaike za potomstvo. I mi smo otkrili, ja sam poznavao protein koji je na neki način policajac, koji kaže kromozom konja i magarca, a ti si taman malo previše različit, ja ti zabranjujem fertilnost. Ti ćeš biti sterilan. Možeš probat, ako se baš hoćeš zabavljati, ali ili neće biti potomstva, najčešće, ili će potomstvo biti sterilno. I to je definicija različitih vrsta. Jer vidite, psa možete uzeti malog nekog sićušnog sa onim danskim, ne znam, terijer, ne znam kako se već zovu, dogom i to je sve jedna vrsta sa vukom. Grozno različito izgledaju, stravično. Međutim, kromozomi su im dovoljno slični i on će stalno davati bastardne potomstvo koje je plodno, fertilno. Dakle, vukovi i svi psi, kako ovo izgledali različno, su ista vrsta. A mi smo to stvarno razmišljali na nivou molekula i mi smo inaktivirali tog proteina policajca koji kaže ne dozvoljavam miješanje molekule DNA ove i ove, jer je 1% razlike, to je previše. Evo, između čimpanze i nas je otprilike 1% razlike u tekstu, a mi smo križali bakterije salmonelu i Escherichia coli gdje je 20% razlike. Svako 5. slovo je različito. Dakle, dolazi do, ako maknem iz igre policajca genetskog, onda dolazi do ogromnog promiskuiteta. Ali tim smo pokazali, nije bio to cilj, nego pokazati kako je mehanizam nastao. Kako dolazi do zabrane miješanja gena i da je jako lako ju ukinuti i stvarati nove hibridne vrste. Eto, zato je to bilo medijski diljem svijeta jako razvikano, da.
Danas, profesore, pa su vaša istraživanja u fokusu zanimanja ne samo znanstvene, nego i šire javnosti. Naime, istraživanja o razlozima staranja. Da. Kako to objasniti? Mislim da će još malo vremena proći da moje kolege stvarno vide, jer ko što ja ne vidim njihove argumente odmah, trebam raditi na njima kao da dalekozor stavljam da bi vidio neću tuđu igru od nekog drugog, tako ne mogu direktno vidjeti i ovu moju igru, a to je da smo možda šokirali svijet i zbog toga ne bi bio pare iz standardnih izvora istraživanja, jer tamo sjede moji kolege kojima se ta ideja ne sviđa, a to je da je uzrok starenja jako jednostavan, mjerljiv i reverzibilan, povratan. A ono što je komplicirano, to što oni studiraju kad to je jako, jako komplicirano, to su posljedice i posljedice od posljedica starenja, a starenje je zapravo korozija materijala, rđanje, kao i u neživom svijetu, osim dijamanata sve rđa, evo zato su dijamanti najskuplji, i to oksidacija i to specifično proteina, ne toliko DNA, jer su proteini tako efikasni kroz 4 milijarde godina evolucije, postali su tako efikasni u onome što rade, da su vrlo efikasni u reparaciji oštećenja DNA, korekciji grešaka. Moja karijera, 40 godina rada je bilo na tom. Međutim, to je kad su proteini intaktni. A proteini su glavni. Znate, ako bi ja inaktivirao proteine u jednoj stanici, ta stanica bi postala beživotna, naprosto išla bi u standardnu materiju, ništa ne bi bilo od nje. Mogla bi imati najbolji genom, najbolje gene na svijetu, ali ako nema proteina, to bi bilo kao najbolja knjiga ikad napisana koju nikad nije pročitao niko. Ništa se ne bi dogodilo. Međutim, stanica bez DNA, apsolutno bez traga DNA, nije od mitohondrijske i to, je naš eritrocit, crvena krvna stanice, koje žive 2 do 4 mjeseca i rade ko lude i igraju se s vatrom, a to je kisik, odakle dolaze radikali za oksidaciju, jer oksid od kisika. Dakle, proteini su život, ne DNA. DNA je informacija. Kad bi proteini mogli biti jako dugotrajni, kad bi oni mogli biti vječno aktivni, onda nam ne bi trebali geni. Jer geni su samo nacrt za konstrukciju proteina koje treba obnavljati. Tako, za perpetuiranje života, da bi život trajao, treba nam DNA. Ali za život ne treba. Evo, primjer je eritrociti. Da li je starost bolest koju treba izliječiti? Vi u vašem predavanju ste rekli da je starost progresivni kompleksni fenotip zbrajanja grešaka proteoma. Ovako, ja mislim da nam je bliže ako kažemo da je starost proces progresivne degeneracije biokemijskih reakcija, životnih procesa, a bolest je ono gdje prvo pukne. Znate, ko s autom. Neka auta, najviše, evo, francuska, to će biti elektronika, za neka druga auta bit će karburator, ali sve je razlog, vrlo rijetko se na sasvim novom autu to događa. Vrlo često se događa na starom autu i ne događaju se iste grešne. Ima urođena negdje i u konstrukciji auta i u konstrukciji mene, ima negdje urođenih slabih točaka, slaba karika, kako se kaže, gdje će puknut prvo.
I onda se to zove bolest, jer je srčani udar, moždani udar, rak, dijabetes, Alzheimerova bolest i tako, ali to su samo posljedice procesa starenja. To kao kod auta, rđa i na početku dok je malo te rđe niti ne znamo, dok jednog dana nešto ne pukne. I onda se vidi, aha, to je to. Dakle, mi radimo na tome da bi se moglo dijagnosticirati već pri rođenju koja je to slaba karika u životu svake individue. I to smo u primjeru Parkinsonove bolesti i već uradili. I onda je izazov kako, ako bi znao unapred kod novog auta, sve izgleda savršeno, da prvo što će mu riknut, kako kažu u Hrvatskoj, će biti karburator, onda bi pazio na karburator, onda bi ga fino održavao i tako, da što kasnije rikne. Tako da bi dizajnirali molekule koji, zovemo ih kemijski šaperoni, koji tu malu, ali detektabilnu, mi ju možemo detektirati, detektabilnu malu anormalnost proteina ili zaštite od oštećenja kao neki flaster. Ili kao taj pravi šaperon da se ubaci u protein i vrati ga u točnu strukturu, onu koju bi imao bez te mutacije. A to je mutacija, zovemo polimorfizam, zovemo raznovrsnost ljudi. I ona nije samo akademska, da imamo različite kose i boju očiju i šta znam, nego te zovu silent mutation, tihe mutacije. One jesu tihe dok smo mladi. U obliku tih predodređenih, koje ja mogu detektirati sad, predodređenih slabosti tog proteina. Znači, ako je protein nosi taj polimorfizam, tihu mutaciju, koja mu ne uništava funkciju, ali ga čini fragilnim, učini protein fragilnim. Da taj protein će zbog povećane oksidacije kroz život riknut prvi, ponovno da kažem, i ta funkcija će pokazati svoje posljedice koji će biti simptomi. I čovjek će postati bolestan od te bolesti. Ako je to neki protein koji funkcionira u bubregu, onda će imati bubrežnu bolest. Sve drugo će biti u redu, do daljnjeg. Dok ne dođe sljedeća u redu slaba karika. Okay? Eto tako. Znači da ćemo moći intervenirati. Znači stvarno intervenirati u sudbinu koja nam je upisana u genima. Jer nisu svi Jean Calment, ona je imala sreće da je skupila ogromni broj, pukom lutrijom, skupila ogromni broj ovih proteina koji su inox. I bila je sama inox, do 110 godina je bila u super formi. Da. Znate da postoji neka izrečica među ljudima, apropo starosti, ne? Kaže tako, starost počinje kad ti pobegne lijevi rukav. Jeste već to čuli? Kad se pobegne? Lijevi rukav. Aha. Kad to kaput oblačiš, desno oblačiš, a onda lijevi ti pobegne. To narod kaže da tak počne starost. Jeste već to čuli? Nisam prvi put sad čujem, zato sam bio iznenađen, ali jako dobro, jer ili ako, ne znam, ostanete na nozi jer hoćete vezati cipelu, za kolegu nema problema, ja se moram sad već skoncentrirati. Neću past, ali ću se morati skoncentrirati. Kad sam bio u njegovim godama, nema koncentracije. A to je da je sve, evo, biološko starenje je progresivna degradacija kvaliteta svih funkcija, uključujući onu za ravnotežu, za anticipiranje i uopće da li se može ruka staviti tu. Jer vi možete najbolje vidjeti i mjeriti starenje, to je u Nature-u izašao bio jedan rad, gledat, mjerit
brzinu hoda spontanog, ne onog da se čovjek sili, spontanog hoda, mi adaptiramo sa starenjem i to je mudro. Usporimo se zbog toga da smanjimo rizik od pada i loma kostiju. Znate, kad su jako starih ljudi, je vrlo čest, prečest je pad i lom kuka i onda legnu u krevet i onda dođe pneumonija i odnese ih. Upala pluća i odnese ih, jel? A to je da se ljudi onda adaptiraju. Postoji jedan mali strah od prevelikog napora ili prevelike od performanse o kojoj nisu razmišljali kad su imali 20 godina. Jel? A to je da je pokretljivost zbog reumatoidnog artritisa, zbog procesa koji je dominantan u starenju, a to su upale. To zvuči dosadno, jer svi smo čuli o upalama od baka i upale ovo, upale ono, treba protiv upale. Međutim, ja ću danas pričati o mehanizmu. Šta radi upala? Zašto je upala kao u razvoju crno-bijele fotografije? Kad stavite i čekate da se pojavljuje onaj figure i pattern koji je već ucrtan u filmu, ali ga vi ne vidite, da je upala stanje gdje se sve potencijalne, latentne bolesti koji smo mi puni, svi, već je neka latentna bolest, ali treba će 30 godina da se pojavi. Kod nas to je jedan proces brzi koji dovede, i ja mislim da smo razumjeli zašto, dovede do eliminacije latencije. Više nije latentna, nego je prava. Kako latentna bolest se pretvori u realnu bolest. Eto, to vam je upala i to apropo se tiče i zglobova, reumatoidnog artritisa i tako. I zbog to nas uspori i to učine da ne možete naći lijevi rukav. Tako je. Evo. Sad tako, koje strategije pa živa bića u stvari koriste da bi preživjela? Kakve investicije u to polaže? Vi ste radili na istraživanjima meduza i proučavali kako funkcioniraju organizmi koji pokazuju robustnost preživljavanja. Da. Zanima me šta ste saznali kod tih istraživanja i mogu li se ta saznanja transferirati na ljudski život? Glavni zaključak od svih istraživanja robustnih organizama, postoje organizmi koji su naprosto otporni na smrt. Rekla bi se na engleskom death resistant. Otporna na smrt i mi smo i bakterije i neke životinjice analizirali sa kolegicom Anitom Kriško već 7-8 godina i zaključak je jednostavan. Da svi robustni organizmi i dugotrajni organizmi, kao što je kit koji živi 210 godina, su na neki način, pod navodnike, investirali u zaštitu proteina protiv korozije. Ili sa molekulama koje su male molekule koje na sebe navuku problem, kao mali gromobrani, žrtvene molekule. To se zove scavenger ili onaj ekran zaštitni. Ko što stavite na kožu protiv UV svjetla, tako je ovo protiv slobodnih radikala, da ih neutralizira, te radikale, i oni su vrlo agresivne molekularna stanja, vrlo kratkotrajna i agresivna. I onda postoji ta zaštita, postoji detoksifikacija, jedna aktivna zaštita pomoću enzima, one se zovu katalaza i superoksid dismutaza, koji zapravo čiste te radikale prije nego što napadnu, imaju priliku napast protein ili DNA, a onda postoji reparacija kad se već oštećenje dogodi i to za proteine koje je teško reparirati, može se u nekim slučajevima, ali DNA se jako lijepo reparira i ima 2 lanca. Može se raditi na jednom, a drugi ostaje kao kalup, a to nije slučaj kod proteina. Međutim, možemo
kod proteina je rješenje jako skupo. A to je reći, evo, ova molekula proteina mi je zarđala i sad ona ide u smeće. Pa ćemo ju razgraditi. To rekuperat ćemo normalne aminokiseline, ona oksidirana će ići van kroz urin i riješimo se. Dakle, da postoji što zovemo turnover, obnavljanje fonda proteina i dok smo mladi, to obnavljanje ide ovim ritmom. Pa je u prosjeku kvaliteta proteina jako dobra. Kako starimo, taj ritam koji isto obavljaju proteini, sve obavljaju proteini, koji isto rđaju, postaje sve sporiji. I zbog toga nivo oštećenih, dok je bio brza razgradnja oksidiranih sinteza novih onda je friško, ko friška hrana, friška riba na ribarnici. A ovo kad se uspori, onda više nije tako friška. Dakle, akumulira se sve više i više i više oštećenih proteina. A kako su proteini funkcije, onda se akumulira disfunkcija, malfunkcija, loša funkcija i stanica osjeća posljedice, organ će osjećati posljedice i organizam će osjećati posljedice. Dakle, to znamo mjeriti i sasvim smo uvjerili sebe, ali jako solidno, da kad god uspijemo smanjiti oksidaciju proteina, da se vraća funkcija nazad, da možemo pomladiti funkcionalno stanice. Ako prouzrokujemo da ima više oštećenja, da će biti jako loše. I mislim da smo shvatili kako su proteini evoluirali od kad je kisik porastao od 1 na 21%, i metabolizam se prebacio od anaerobno na aerobni, koji upotrebljava i izgaranje kisika, kao i motor od auta, i zato ima štete. Efikasno je, ali oštećuje. Kako se konstruiraju inox proteini? Ne mogu svi se konstruirati inox, jer funkcija nekih proteina je gimnastika, da se otvara, da pleše. Sad je jako teško fiksirati jednu strukturu koja će biti rezistentna na oksidaciju ako morate plesati stalno. Dobro, to su sad detalji, ali mislim da smo veliki, ovo nije samo pravljenje reklame, nego informiranje, veliki korak unaprijed napravili u razumijevanju kako i zašto oksidiramo, to jest kako i zašto starimo i po čemu smo različiti osoba od osobe nasuprot toj neizbježnoj opasnosti. Jedini način da nemamo slobodnih radikala bi bilo da nas neko uguši, da ne dišemo, da ne uzimamo kisik, a to nije opcija. Fantastično, da. U vašoj knjizi Kako naj čovjek prevaziđe granice svoje biologije, decidirano kažete da to vrijeme svakako mora doći. Yeah. Za nas lajke su impresivni podaci da se čovjekov život konstantno produljuje za 6 sati na dan. Mm-hmm. To u stvari ne znamo, kažete vi, zašto je to tako, ali čini se da produživanje života nije nemoguće. Yeah. I onda se pitate koliko smo uopće spremni ubrzati taj proces. Tako je. Yeah. Jesmo spremni? Ja mislim da bi se svakako trebali spremati na to, jer ako se ne spremamo i ako se ne otvaramo znanju i ne stvaramo znanje, doće zabrana. A zabrana nije najbolji recept za progres. Cenzura nije najbolji recept za literaturu ni za informiranje. A tako nije ni zabrana glupa. A to je refleks kad nismo dovoljno upoznali ili nismo dovoljno informirali o tome što nas čeka. A to je da mi smo si mogli dozvoliti kao ljudska vrsta prije, 20 ili 50 tisuća godina da živimo u prosjeku 30 godina.
jer možemo imati djecu već sad 13, 14, 15, nisu škole neke trajale tad prije 50.000 godina dugo i dakle sasvim u redu za biologiju, dapače, ritam novih generacija, to je za biološku evoluciju jako dobro. Kad bi se to dogodilo danas, da bi umirali sa 30 godina, pa naši znanstvenici tek dobijaju doktorat, dozvolu za vožnju istraživanja oka. Piloti, kirurzi, oni ne bi imali vremena raditi. Kulturna evolucija zahtijeva, koja je jedina koja nas zanima, jer biološka evolucija spontana, ako ne bude genetskog inženjerstva, je toliko spora. Ona treba milijone godina za to. Na evoluciju ljudsku i preživljenje, nek budu ratovi, ne znam šta, kulturna evolucija vozi ljudsku evoluciju, a ne biološka više. Ali biološka nam je važna. Je sam sebi važan i vi ste sam sebi važni. Hoćemo li dozvoliti da nas kulturna evolucija unesreći, porobi, da nam emocije iskorijeni, zato da bi bili konzumenti novih tehnologija? Baš me briga za nove tehnologije. Ja želim biti sretan, želim se dobro osjećati. A to, ako ima neka tehnologija koja mi omogućava slušanje divne muzike vamo tamo, to je u redu. Ali ove druge koje me porobljuju, postoji stvarno jedan konflikt između biologije ljudske i ono koliko mi želimo imati respekta za tu biologiju, i ove u širem smislu kulturne evolucije, koja je uglavnom financijska, pa se s tim parama nešto radi. Niko tu ne diskutira puno što će se raditi, nego jedna prilično divlja evolucija. Možda tako treba biti, ja ne znam, nisam tu da propovijedam. Ali jesam da ustanovim da sve što radim u svom životu sa toliko strasti i to je da bi u sebi pobudio emocije. I milijarde dolara, i Nobelove nagrade, i monumenti, i šta znam, služe na kraju krajeva da bi se dobro osjećali. I ono što radi majka Tereza, i ono što je i Mozart, i Hitler, i Jack Trbosjek, svi su zadovoljavali svoje emocije na njihov način, patološki ili nepatološki, nisu ni oni krivi za patološke, ali su grozne. A zbog toga, zašto? Zbog toga što je emocija najbolji dokaz da sam živ. Nije, mislim, dakle, sam od Descartesa. Nije. Kad se ima najdivnijih momenata u životu gdje se ne misli ništa i gdje se ne sumnja da li si živ ili ne. Evo, može biti muzika, može biti meditiranje, gdje se ne razmišlja puno. Međutim, kako bi bilo da zamisliti da nemamo emocija nikakvih? Pa bili bi komad mesa koji metabolizira. Dakle, nama je... zašto sve? Zašto progres? Progres za koga? Po kojim kriterijima? Jel? Na kraju krajeva, budući da smo svi egoisti, kad smo već jednom rođeni s tom srećom da se rodimo, lutrijom velikom, jedina stvar koja zanima i bakteriju, i mene, i slona, i vas, je da li sam još uvijek živ. Nema važnijeg pitanja od toga. Imao sam sreću biti rođen, lutriju, i da li sam živ? I šta vam kaže da si živ? Kod mene svakako osjećam, dakle, jesam. A emocije su efemerne. Uzbudite se oko ovoga i prođe. Dakle, mi smo lovci na emocije vlastite da bi se osjetili da smo živi. I sad u kontekstu tog, emocije su u korijenima je u biologiji ljudskom. I ako idemo putem mehanističkog transhumanizma i evolucije, koja će sigurno biti tu, će se pojaviti i već je tu, evolucije proteza elektronskih, kemijskih droga i to, jel? Ja sam odlučio da za mene, evo, da mi je lakše i ljepše
hraniti, pobuđivati svoje emocije i znat da sam živ, budući da osjećam da sam živ, ne da mislim. I sad vidjeti što sa tim uzbuđenjem uradimo. Evo vi sad ovu emisiju ćete slagati. Ja radim neke eksperimente. Kako će to djelovati na sreću drugih ljudi, na njihove emocije, kad dođe do interferencije. I to je jedna divna tema koju bi se moglo pričati, napraviti jedan simpozij u mom institutu Medijers u Splitu, tjedan dana, jer uzes i umjetnike i filozofe i poduzetnike i to. Reći, zašto tako živite, što bi rekli mi nekad ko beštije, zašto toliko trčite, ko vam kaže da moraš tako? I koliko je to imamo specijalistu iz Amerike, nam je došao na godinu dana, za emotivni stres. Mi dobro znamo da ne samo infekcije izazivaju upalu, kad smo već spomenuli, nego emotivni stres, vam ljudi se zacrvene tu, dobiju urtikari, ovako. I taj emotivni stres, kad je kroničan, kad dugo traje, on pravu upalu, to se zovu sterilne upale. Nije zbog infekcije bakterije, jer evo, većina reumatskih bolesti je sterilna upala. Nije bakterija unutra, nekakvi virus, nego je sterilna upala. A imat će tu posljedicu da će aktivirati latentne bolesti i da će se ljudi ranije razboliti od onog, da će im se sudbina dogoditi ranije nego što bi trebala. A čitav moj projekt je da se i sudbina odgodi što više i čak s obzirom na optimalne životne uvjete. Dakle, nabasio sam vam sad tu na stol ko vreću da sam ispraznio nekoliko tema koje su u mojoj glavi povezane i s njima se igram i pokušavam svoj život živjeti. Ali su jako značajne ove teme, to su duboka filozofska pitanja, sociološka pitanja, ne, u kojima se... Pa to je najvažnije. Pa ali se ne govori mnogo da ne vrludamo, da se ne gubimo u tehnika. Đavo je u detaljima, ali ako je đavo u detaljima, Bog je u konceptu i u onom zašto idemo u detalje. Detalji čega su to? I to ljudi si jako će, mislim, ja sam ozbiljan gospodin, će reći, kao u Malom princu, je suis un homme sérieux, jer ja radim na ozbiljnim detaljima tu, ali detalji čega su? Mislim, je to važno? Jesu ti detalji važni uopće? Jesu li dobri za sreću tog koji to radi i za sreću okoline? Profesore, kakav je po vašem smisao rada istraživača, znanstvenika, akademika danas? Naime, politika često ne shvaća ozbiljnost naučnog posla. Da pa bi bila znanstvena dostignuća nekakav temeljac kreiranja politike u nekom društvu se često ne događa. Ipak, mislim da je znanost i istraživanje u biti jako neposlušno. To je neka večita avantura, zato treba neko drugi da daje smisao i širi kontekst dostignuća. Da skratim, ja bi kondenzirao moj odgovor ovako. Iz mog iskustva, mea culpa, bio sam u krivu, ja mislim, kad sam prije 20-30 godina se pridružio onim glasovima treba fundamentalna i aplicirana primijenjena istraživanja, to je jedno te isto, to su istraživanja. Nije. Sam Pasteur, koji je otac možda, barem u medicini primijenjenih istraživanja, je rekao nema primijenjene nauke, znanosti, nego primjena znanosti. A to je da bi danas, kad bi bilo do mene, striktno odvojio fundamentalno istraživanje i povezao ih sa umjetnicima, sa slobodom, bez zabrane pitati pitanja, a onda imao godišnje sastanke sa ljudima iz industrije i to da vide da li su ovi nešto stvorili što je interesantno. Jer je funkcioniranje, vjerujte mi, iz iskustva, funkcioniranje fundamentalnog istraživanja koji je
čiji supstrat je neznanje. Ja moram iz mraka vidjeti što je bilo nevidljivo. Moram izvući znanje iz neznanja. I ne mogu unaprijed znati kako to raditi. Za razliku od primjene koje je kao industrijska proizvodnja, ona mora biti organizirana piramidalno, mora biti... Evo, to vam je paradigma simfonijskog orkestra, muzika je napisana, znamo ju, i sad ju mora divno izvesti, fantastično. To je primijenjeno. Primjena, to je industrijski proces i ne smije se pustiti blizu da dođe čovjek kao što sam ja tom procesu, jer će ga uništiti. Ali isto tako oni uništavaju naš proces, a taj proces je kao jazz band. Muzika nije napisana, nego se traži u interakciji kreativnoj, pokušava se. U mraku si, ideš na minskom polju, ne znaš. Mi plaćamo veliku cijenu. Ako ne volite svoj posao, naš posao je grozno nezahvalan, jer nam je prirodno da 95% eksperimenata će mi propast. Odgovor će biti ne. Naprosto ne. Tvoja ideja ne odgovara realnosti. I sad godinu dana radim na tome da bi dobio odgovor ne. Treba imati treba cijeniti tu energiju i vrijeme svog života, najdragocjenije, koje ljudi daju u istraživanje. Ali vjerujte mi da aplicirana, primijenjena istraživanja i proizvodnja, to funkcionira kao simfonijski orkestar, treba jedan karajan, treba disciplina da bi produkt bio kvalitetan i uvijek jedan te isti. Ali muziku je neko napisao prije. Ako je to bio Beethoven ili Mozart, taj je pokušavao, kao što možemo si samo zamisliti, koliko je pokušavao prije nego što je krajnji produkt došao. To je kao jazz band. I dakle, trebali bi reći, evo, ovoliki procent budžeta, neka bude samo 1%, 0,5%, ali pustite ljude, bave se vrlo čudnim poslom, njihov posao je neznanje, njihov posao je ekstrahirati znanje iz neznanja, svjetlo iz mraka. I to jako puno ima posla i treba tu velikog talenta i strasti i bilo kakve wish list, menije, šta tobože društvu treba. Treba nam ovo, treba nam ono. Kad god su naručivali od znanstvenika nešto, očajan je bio rezultat. Očajan. Jer, kako je rekao, možemo sa ovim zaključiti, Jean Perrin, Nobelovac iz fizike, Francuske, negdje 35. 67. godine, je rekao, nisu liječnici izmislili rentgenske zrake da bi gledali u unutrašnjost živog organizma. A to je njima trebalo. Uglavnom, rentgenske zrake danas su potrebne za to. Ali da su rekli liječnicima, sad nađite metodu da gledate kroz živi organizam, da ga ne oštetite jako, ne bi mi imali rentgenske zrake još uvijek. Nego su ni antibiotike ne bi otkrili, jer ne bi znali šta. Ime antibiotik nije postojao. Ni X-ray. Otkriće je kad morate izmisliti ime. Dakle, ne možete naručiti nešto što ne možete ni reći šta je. Dakle, prave budale od nas i političari i znanstvenici koji im pomažu, jer oštećuju društvo, jer ogromne se pare bacaju za neproduktivna istraživanja. Najbolji primjer je pola stoljeća istraživanja liječenja raka i bolesti vezani za starenje. Ni jedna se ne liječi, ni pola. Dakle, i još uvijek ne dolazi do zaključka, možda je čitav pristup kriv. Ja se nadam da ću ja to pokazati sa malim sredstvima, da je pristup bio kriv. Naprosto, krenulo se krivim putem s obzirom na prirodu rješenja problema. Bravo, da. Samo još nešto da vas pitam. Vi ste u biti jako otvoren, nemiran duh. Vaš imperativ je neki razvoj, znanstvena otkrića
zalažete se za poboljšanje životnih uvjeta čovjeka na temelju znanstvenih dostignuća. Barem takav dojam pustite u razgovoru. To se, čini mi se da su tu sve jako humani principi djelovanja koji bi morali biti imanentni svakom akademiku. I zato vas pitam kako koegzistirate i sa širom okolinom, ne samo unutar svog znanstvenog miljeja. Pa ja dosta komuniciram sa novinarima pa i filozofima u Francuskoj. Kad god stignem, neko to javi od ovih prijatelja i za čas, za 2-3 dana počnu telefoni i onda se vidimo. Francuska publika je pokazala se, relativno osjetljiva na te moje argumente ili barem na način na koji ja to izrazim. To nije slučaj u Hrvatskoj, ali nije ni šteta, budući da mi strašno puno vremena treba za ovaj posao. Kredibilitet dolazi od onoga što ste uradili, a ne od onoga što ste rekli. Nego šta ste uradili i kako ste to rekli nakon što ste uradili. I koliko puta ste to ponovili.